October ni som panga sang ni som ni pali thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel ram boidan kan hreveka Iran in missile manga be na po changle thlei theilo khopin Gaza le Lebanon Hamas le Hezbollah te bein Israel sipai te chuan buaya chuti lai chon Iran in missile zahni ruala Israel ron ka khan Israel missile defense system nei ho Arrow David Sling le Iron Dome te chuan an lo dang zo mangtlat lova Israel sipai hun poimo engemaw zat chu Iran missile te khan ati chetlat maya Israel mi pui thi anam lo kan han ti takna a Iran chuan Israel mi pui te than tum lo thu le Israel sipai te hun poimo chau an bitum tian puan zuya wangin Israel hi inveng zo lo dewem ni ti chu mitin zo na ani ome chu tiang ani mek lai chuan englai po Israel trantu USA chuan Israel hi missile laka inven na missile kap thatu tur anti-missile system apek don thu apuang ta a US President Joe Biden chuan Israel chu US in a ven him zialan tirnan anti-missile system hi apedon ni in a soyani US Department of Defense chuan thu chua siamin US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Israel nena terminal high altitude area defense that pek na tur thu pek a chua thu an puanga Israel ven him nan US chuan that battery le that enkol tu tur US sipai te po Israel nena pedona hei hi Israel defense ti chaknana ni thu po chiang takin tarlan ania that battery te hian Israel in air defense system anei mek te puidona hei hi US in Israel veng him tura a in tiam na ti hlotlin na ni a Israel rama America mi te ven him nan le Iran in ballistic missile aka le po lo ven him zel na turani ti in an thu chua chuan an soyani kan hriat vekangin Iran chuan tun thla October ni khat khan Israel hi ballistic missile mangina be ni kha Iran chuan Israel an beina chan hi Hamas le Hezbollah hruai tu te ba ka Iran sipai general te tha phubala na ni thu an soya khami tum khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran hi na taka chan le tan tum thu apuanga Middle East pumpuya indona na sa zo ka chuak mayang ti hlauna po alien le ani kha Israel hian Iran chu bailet ve ta se indona na sa zo ka chuak nge yarin oma ma se US President Biden chuan Israel chu insum turin nangena Iran hi missile manga an kap ve ani po in Iran nuclear mun le oil khuru te chu kap lo turin angen bok ani mi pui hria da Israel ram hruai tu te hian Biden a thu soi hi an ngai poimo lo thu le andu hun taka Iran laka phubala kan tum thu an soya ma se Biden a thu soi hi an om zia na yani nge yang Israel chuan tun thlengin Iran hi missile mangin ala chang let lova chanle da thnekin Iran ina beile pala inven na lam chuan ngai poimo ta zoka US chuan khowela missile ka na traber boruwa ka tanga beitu telaka lo inven na ta na tun din huna khowela traber that chu Israel nena pedon ta a pedona ni satia lova that enkol tu tur US sipai mithiam bik te po Israela athon lut don ani USian that hi engtika nge Israel rama aphur thlenanga engtika nge man theyani yang ti chu puan chian aniri lova ma se khowela anti missile system traber chu USian Israel nena pedon ti achiang to thunga Israel in boina to apiangin adik zo ka ni le ni lo lam soi lova Israel lam trang hal thin USian Israel hi missile manga be ni leang ti hlau hle ti na ani ome heti la hen Iran ram foreign minister Abbas Arakchi chuan US chu Israel rama that operate tura sipai te tir lut lo turina hriat tira Israel rama US missile system enkol tura US sipai tir lu an ni hian US sipai te chu an nun na ta na din hun hla oma indani ti in warning alo pe ni Arakchi chuan Iran hian indona lian zo ka chu an du lo ti soin kanom na biela indona lian zo ka chu kan du lova a chu lo nan thei top kan chu meka chuti lai chon kan mi te hum him tur hian tiam chin kan nei lo ani ati bok US in Israel a vo lu tu khi Israel mel ma te tan chon hel lo thei ani lo ve a USian Middle East boina hi indona chin fel thei ani lova in biak na manga chin fel chi ani ti chung rangin Israel hi na satakin na pui reng thunga USian Israel hi sipai le ral thuam lama kumtin US dollar tluk le ding on thum chuangin a tan pui renga chu kumtina US in Israel a puina kal reng ania chu mai pi alama chuan Israel in nikum October thla a
Gaza Strip Hamas te baya trong khan Joe Biden a sarkar hian Israel hi dollar tluk le ding on som pali in tran pui to boka chu po chu du tok lovin khowela anti missile system thaberangai thata pek don thu apuang le to a that battery pakhat chau po hi US dollar tluk le ding on ni le chan ve manani a tha thi peringot ma se Israel sipai ten an man thiam don chuan lo wangin a operate turin US sipai te po he that hian a chom tel vek dona US hian Israel hi adu sak satli aloti achiang khop mai Israel hian Gaza le Lebanon a beina chun zom zel chuan Middle East a indona lian zoka chu a hlo om thu hi khovel mithiam te soi ani renga chuti chung chuan US chuan Israel general thoma pek ti to patum chuang lo ani satli lova tunma pek ngai lo ral thuam tha a pek bel mek zelani Israel hena that pek awang hian Middle East boina hi re pha don lo chianga ani na taka chuan Iran le thurwal puite chu an thinarim zual sau don ti achiang reng bokani US hian Israel hi indona lian le hau tak zok ma chon thei tura thuama tumem ni zok ti hi zona om mek ani soitongin tha thi leitopa silai anga ka ve ngal mai thei ani lova a operate tur hian thiam na big nei anga ya that pakhat enkol tur hian sipai som kwa pali an ngaya wangin US hian Israel ni na tha ta pek rual hian a enkol tu tur sipai zavel a petel don ani heti la hian Israel in US ne na tonga tha da dong tur hi Israel in Iran chu missile manga ka tum nai ti na ni MT chu zona om mek ani a Israel hian Iran hi missile manga ka pani chuan missile nei tam zok le ram lian zok Iran hian Israel hi missile manga chan le nge yerin oma chumi la ka lo in ven nan chon tha thi an mamo ta ti na ni theyangem ti chu mi tam tak zona ni hetinga US in Israel ne na tha ta pek don ta ka chuan tha thi engang chia thange ani ti te in soi chun zom zel te ang terminal high altitude area defense that hi tunlai khowela missile laka inveneral thuam thaberani a missile chi hrang ballistic missile thlenga lo kap thei tura duan ni in tunlai missile system zinga khovel tuam tu boruak atmosphere pon lam thleng kap thei om chun ania khovel ram hrang teral thuam manga an in tlan siak na kal zela missile po changkang zo ka siam ani zela wangin that po hi englai po chei thareng ani ballistic missile te hi leituam tu boruak atmosphere pon lama ka chu phot ani thina chumi hnuwa chon leituam tu boruak chu ron sutlang le in aka fu tum chu apan le ta a hetianga atmosphere ron ton tlang le ma hian tha thian han kap thla theya soitongin tha thi tunlai thiam na thar manga upgrade zelani wangin a tha chung chuang hle ani anti missile system dang anglo takin missile lo ka nan hian bom amang velova kinetic energy mangin alo ti chejok thin ani thata hian thil pali a oma missile local lo ti chetu interceptor a oma chu interceptor le ka chuana khol chu truck mangin phurani a chu launch vehicle antia interceptor ka chuani theina na lo boi pui tu fire control system a om le a heng zongjong an chet ma mel ma missile local lo zonga lo huma satu radar thatak KM zariat som sari tanga KM sang thum thlenga missile lo zong tu kha a om bokani that battery pakhat ti hian radar le radio khol te interceptor ka chona tur truck lian paruk te hloma soina ni a truck pakhat zel hian interceptor an ka chua tur ber kha paria zel an pai theya hengte hi voi khata ruala ka chua thei ania amal te ka chua thei ni boka launcher ten interceptor an ka chua hnuwa dangkap chuak le tura anin peile na tur hian darkar chan vevel zet angaya battery pakhat enkol tur hian sipai som kwa pali an omangaya ni tun a hian USian khovel ram hrang-hranga tha thi pasari a enkol meka US sipai te chawin an man thiama wangin tha dan da na pianga US sipai zavel anom tel zel angaya ni bazari lo thira wangin kan lo me